Isebe lezendalo amahlathi nokuloba lizama ukucutha izinga eliphezulu lentswela-ngqesho elisebe libambisene nombutho iWorking on Fire ukudala izithuba zomsebenzi ezingaphezulu ku-300. Sekela mphathiswa unkosikazi Magutsu Sotyu uthi oku kujoliswe ekuzalisekiseni amaphulo ithumamina nekhawuleza ukulwa intswela-msebenzi. Winston Jones uneminyaka lengama-53 usuka eLebanon. Entshonalanga Kapa ungilomdzala kubo bonke labaphumelele lamuhla unenshisekelo yekulwa nemililo kanti wayekela umsebenzi wakhe wekusebenta emaplazini watofunza kulwisana nemililo uthi ufuna kuba sibonela lesihle emndenini wakhe. I want them to see what I have achieved today here, and Isuku College is a great place to come to. Inhlangano yeWorking on Fire ifundzisa abantu labangetulu kwema200 labasha labake batawubukana netindzawo ikakhulukati letise eMpumalanga neNtshonalanga Kapa. Be able to go abroad, help Canada, Indonesia, Chile in terms of their fire management problems in the recent past. Litiko ke lifuna kwakha imisebenzi ledzingeke kakhulu. Saqala ngokujonga kuzo zonke indawo ezi-create imisebenzi ezinika ulutsha iskill basiyazi ba abantwana bethu ingakumbi abo bangayanga kuyaphi esikolweni. Kulinzeleke ukuthi kwakhiwe imisebenzi lengetulu kwema320 uma lo hlelo seliphelile. Ngingosiphephile kunene wetindzaba te-SABC eMbombela.